Okay, kom ons bid. Let's pray. Lord, we want to thank you for bringing us safely together. Lord, sometimes we don't want to come to church, we don't feel well, we're sick or something's wrong, Father, but thank you that we had the opportunity this morning to get together as a family. We want to pray for those that are not here, that you strengthen them, that you surround them with your angels and you protect them. Here seën ons vanoggend dat die woord van God uit kan kom, dat ons harte en ons gedagtes voorberei sal wees as goeie grond, sodat dit val op goeie grond en ons sal gebruik in ons lewens, so that we become doers of the word and not hearers. Lord, help me that the word that I have to say, Father, builds people, strengthens people, and makes us better people in your eyes, so that ons beter kan word voor u en gebruik kan word deur u. Dankie vir u goedheid en guns in Jesus wonderlike naam, in Jesus name we pray this. Amen. Jy weet, ek sit nou die dag en ek eerstens gelukkige Vadersdag aan al die paas wat hier is. Those that are not dads yet, you'll get your turn. You'll see how difficult it is. You'll meet the challenges, but it's an awesome thing to be a dad. When you get later in life, you start looking at your children and you see, even if at times when you feel that life is tough, then you look at your children and you see that you think, hey, I must have done something right. Ek moes iets reg gedoen het. Ek sit en luister vanoggend die boodskappe of kyk die boodskappe wat my kinders vir my gestuur het, en my boodskap aan hulle was net, I had a dream, I did lots of things wrong when I was a dad. Toe ek 'n pa was, het ek baie dinge verkeerd gedoen. Because I brought being a cop into being a dad. En as jy weet toe ek 'n polisieman was, dan sal jy weet hoe ek eintlik 'n pa was. Ek dink hulle het maar deur die army regime geloop. They walked through the army regime within me in that house, because I was my way of the highway, klaar. En as jy nie geluister het, het ek jou reg geslaan. I never had a middle ground of, ek het nie geweet hoe om, ek moet eerlik wees, my vroeër jare, ek was nie 'n baie liefdevolle pa nie, I was not a lovable dad. And when the message I sent to my sons and my daughters today, the one dream that I had was, first of all, that my children serve God. That's the most important thing. Whether I made mistakes or not, I wanted my children to see that it's worth serving God. Dis die moeite werd om die Here te dien. Dis die belangrikste ding in enigiemand se lewe. Ek het dit nooit gedink toe ek nie naby die Here was nie. I never thought that, because I was busy with my own rubbish outside, doing my own things, keeping busy with other stuff. And now later in life you realize that's actually the most important thing. En ek kan eerlik sê, al my kinders dien die Here, they love God, so that's the one I got. Second one, I wanted my children must be better parents than me and Yolanda were. They must be better men and women than we were. And I can honestly say all my children are better than we are. They did lots of stuff, they're doing lots of stuff different than how we do it. And I'm glad about that. I got both the things that I was praying about and dreaming about for my kids. Maar weet jy wat, those that are not parents yet, I always say, you will find out. You don't get a handbook to tell you how to be a dad or a mom. You wing it. Do you make mistakes? Yeah, obviously. And everything is trial and error as you go on. En ja, gelukkig as jy ouer word, dan sien jy, you get those children that want to blame their parents for what's wrong in their life. Daar's kinders wat hulle ouers die hele lewe deur blameer vir wat hulle nou in hulle lewe aangaan. You know what? Grow up. Word groot asseblief. Stop blaming other people for what happened in your life, for what mom and dad did to you, because they did the best they could. Ek het die beste gedoen met wat ek kon en wat ek in my hand gedeel was op daai stadium. So we can't go through life blaming our parents for the mistakes they made. En dis wat ek oor vanoggend wil praat. Ek wil praat oor wat die Bybel moet beteken in jou lewe. What the Bible must mean in your life. You know, the Bible has 3 functions. En so moet jy hom gebruik. Hy is nie gemaak om stof op te gaar in jou kamer en wanneer die pastoor op die deur klop, dan vat jy die naklap en jy vee hom vandag af nie. You're not going to bluff the pastor, he knows you just cleaned up the Bible. Die merke sit nog steeds daar. Jy het dit nie goed genoeg gedoen nie. You see, the Bible was never meant to be a showpiece in your house. The Bible was meant to be 3 things in your life.
And this is where you start growing in your adulthood with God, with your relationship with God. Dis waar jy begin groei in jou volwassenheid met God. As jy begin besef hierdie 3 goed, as die Bybel dit is in jou lewe, dan weet jy jy's op 'n goeie plek. Maar mense, as jy 'n ou is wat die vrugte wat ek aan die einde gaan sê van 'n volwasse Christen, if you're not there, start questioning yourself. Start using the Bible in the 3 facets that it was actually given to you for. Daar's 3 maniere wat God die Bybel gegee het. Die eerste een wat God gegee het, die Bybel moet 'n spieël wees. Jy sien, as jy nie daarmee begin nie. If you don't use the Bible as a mirror, there's a problem. Then you're one of those people, jy's een van daai mense that are looking for mistakes in other people. Solank as wat jy in die Bybel so voor jou hou, en jy kyk in die Bybel en sien waar's jy nie, waar skiet jy kort nie, wat se foute het jy gemaak nie. Jy sien, die Bybel moet 'n spieël wees. As jy hom lees, moet hy vir jou sê, Laura, jy skiet kort hier. Frans, well done, you're doing this thing right. Jy doen dit reg. Jy sien, jy moet die Bybel eerstens altyd in jou lewe gebruik as 'n spieël. As jy hom lees, jy weet wat doen baie mense met die Bybel? Hulle vat die versies en gooi ander mense met klippe. You see, when that prostitute was in front of people, en 'n persoon wat 'n Bybel uit konteks uitgebruik, moet regtig homself bevraagteken, want hy het die eerste stap van 'n Bybel nog nooit agtergekom nie. Die Bybel is 'n spieël vir jou. The Bible is a mirror for you. I'm coming to the other 2 now. Understand, this thing grows, how you use the Bible and what the Bible was meant for. Maar die Bybel moet 'n spieël wees. As jy hom lees, is jy veronderstel om te hoor hoe God met jou praat. Dat jy in hom kyk en jy sien, wow, hierdie versie is vir my. Maar baie mense gebruik die Bybel so. Ja, ek moet nou hierdie een WhatsApp, hierdie versie vir hom stuur. Want onmiddellik dink jy aan iemand anders se foute. You're thinking about the other people's shortcomings and mistakes, and you want to use the Bible, like with the prostitute, to stone people, to hurt people. The Bible was never meant to hurt people. If you're using it to hurt people, and you make people feel bad about themselves, you're using it wrong. You're sinning in God's eyes. Die Bybel moet 'n spieël wees wat jy voor jou hou, en jy kyk na hom, jy moet hom eerstens altyd oopmaak, en besef, ek maak die spieël oop van my lewe. If you don't start there, you're one of those judgmental Christians. Jy gebruik net die Bybel vir jou eie gewin. You can't use the Bible to make a point, to make yourself look better. The Bible is supposed to show you how to become better. Jy lees hom, en as die Here sê, as jy hom lees, lees jy hom persoonlik. As die Here sê, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie, dan sê die Here, Mariaan, ek is met jou. Ek sal jou nooit alleen los nie. Die Here is my herder. Maak dit persoonlik. Die Here is my herder. As die Bybel vir jou sê, hierdie goed hoort nie in jou lewe nie, moenie dink aan iemand anders nie. Begin by jouself. Think about yourself. Too many people today want to look at other people's mistakes, en hulle is nie goed genoeg besig om hulle self te bevraagteken en kyk wat hulle doen nie. As jy nie begin by jouself nie, as jy 'n vuil kan haal, jy het nie die reg om ander mense se foute uit te wys nie. You see, then secondly, when you open up the Bible, first of all, it's a mirror. So van nou as jy 'n spieël sien wat pastoor vanoggend vir jou gesê het, dis die Bybel. Die Bybel is daai spieël wat met jou praat. Secondly, the Bible is a compass, is 'n kompas. As jy besef God het klaar met jou gepraat, dan maak jy die Bybel oop en jy besef God sê, dis hoe jy moet lewe, dis waartoe jy moet beweeg, dis hoe jy moet groei, this is how you have to change, this is good in you, this we have to build on, this we have to structure in another way. Jy sien, dan begin jy agterkom, die Bybel is ietsie, as jy hom oopmaak, gee hy jou rigting. As God vir jou sê, weet jy wat, Jolanda, ek wil jou gebruik. Ek het my krag en my mag en my Heilige Gees in jou gesit, sodat ek jou kan gebruik in ander mense se lewens. Hy gee jou rigting, hoe om te beweeg, what to do. Dan begin jy besef waartoe jy op pad is. Die kompas wys vir jou wat God in jou lewe vir jou wil doen. En derdens, die Bybel is 'n bril. As jy hom eers ken en jy lees hom, en jy ken die rigting wat God jou wil vat, dan begin hy 'n bril word waar jy oral om jou kan rondkyk en sien wat God vir jou wil wys.
Luister mooi wat ek sê. You don't see through those glasses what you want to see. You see what God wants to show you. Like I said, with using the Bible out of context, lots of people are using those glasses wrong. Hulle staan op in die oggend en kyk waar kan hulle fout vind met ander mense. Wat kan hulle sien in ander? Wat kan hulle om hulle sien? Baie Christene is so, they're so judgmental. They see whether we can nail other people. Hulle wil kyk wat hulle kan doen om ander mense sleg te maak voel. En jy moet een ding verstaan, as jy die Bybel in enige van hierdie 3 fasette verkeerd gebruik, kan jy nie sê jy's 'n kind van God nie, jy's nie gelei deur God nie. Maar geestelike volwassenheid, spiritual adulthood is something that you measure by the fruits. Am I right to say that the Bible says, by their fruits you will know them? Die Bible sê uitdruklik, what did he do to the fig tree? When it didn't have fruit on, when he was there. He cursed it. And it said that fig tree never grew anything, dried out. Wat dink jy gaan gebeur as jy nie regte vrugte dra nie? Wat was die boodskap met die vyeboom? Daar is 'n vloek op jou. There's a curse on you if you don't bear the right fruits. You see, lots of people are busy with nonsense in their lives. Hulle is besig met gemors in hulle lewe. They're busy with the worldly stuff and forget about what God says. They don't use the Bible, first of all, as a mirror to investigate themselves, as a compass to give them direction, as glasses to see the right thing. Die vrugte van 'n ware Christen, en this you will measure it in. Die vrugte van 'n ware Christen is, they know the Bible. Glo my, as enig iemand vir my sê, hy kom nie kerk toe nie want hy siek, dan is daar 'n versie in die Bybel wat sê, kom kerk toe, want hulle hande op jou kan lê sodat jy gesond kan word. Maar daar sekere vrugte wat jy moet dra, there's certain fruit. Kyk, as jy 'n verskoning soek om by die kerk te bly, gaan jy hom kry, hoor. If you're going to look for excuses not to come to church, daar's sekere vrugte wat jy moet dra, as jy, this is not compromisable, dis nie kompromie nie, this is biblical. If you don't like it, don't crucify the pastor. Okay, vat jou Bybel en skeer dit uit jou Bybel uit, dan is jou Bybel reg. The first thing is, one of the fruits is, you start living according to the Word of God. You show those fruits of love, understanding, grace, the same character that God has. Jy begin leer om soos God te lewe, om mense so te sien. Die tweede ding is, as jy nie Bybel lees nie, moenie jouself 'n Christen noem nie. Because how do you learn? Through studying the Bible. What happened in the olden days? You went to the NG Kerk, you went to these churches, you were not allowed to study up what the pastor or the dominee has said. Am I right? Nou, wat sê God eintlik vir jou? Moenie alles aanvaar nie. He says, don't accept what the Pharisees and the scribes tell you. Go and investigate it. Measure it according to the Word of God. Jy is veronderstel om jou Bybel te lees, nie net op Sondag wanneer jy by die kerk kom nie. Derdens, jy is veronderstel om kerk toe te gaan. It's not a suggestion, dis 'n opdrag van God. It's a command from God. He's actually asking the question. Do not neglect your church services like most have the habit to do. Moenie wegbly van jou kerkbyeenkomste soos baie gewoonte het om te doen nie. You see, that shows where your relationship is with God. Want die duiwel gaan baie goed oor jou pad bring om nie kerk toe te kom nie. The devil is gonna, in our years, all the years, how many times did we have excuses not to go to church? That things happened that we really could say, no, we're not going. There were times that we didn't go because of them. So een van die vrugte wat jy moet dra is ook om kerk toe te gaan. Why? That corporate gathering is to strengthen you. Nou kry jy ouens wat sê, ja, maar die mense in die kerk skinder. Hou op shopping doen, want hulle skinder in Pick n Pay ook, hoor. Stop eating in the restaurant because there's someone around one of the tables talking about you. So moenie weer eet nie, moenie weer groceries gaan koop nie. Stop living. That's the only way you're going to beat this. But I've heard so many people that tell me, daar's 'n klomp skinderbekke in die kerk. Jou familie het skinderbekke, maar jy gaan kuier nog Vrydag aand by hulle en braai saam met hulle. Of die skoolouers. Ja.
Daar's altyd flip en verskonings om nie kerk toe te gaan nie. Maar die kerk is gestig deur Jesus Christus, showed us the example, for a corporate gathering so that we can strengthen each other. Vir die een ou wat oor jou skinder, gaan daar 10 wees wat vir jou hallo sê en jou met liefde behandel. So focus op die 10. If you focus on the one para that's got negativity in him, it's your problem, your choice. Jy sien, so kerk is 'n opdrag. Die vierde ding is, jy kan nie jouself 'n Christen noem as jy nie praat oor God nie. If you don't talk about God, you haven't grown. Moenie vir my vertel, jy gaan jou hele dag deur en jy kom nie in aanraking met mense nie. In jou huis ook. In your house as well. What's supposed to be the major subject on our lips? Isn't it supposed to be God? Is dit nie veronderstel om God te wees nie? Waarmee hou ons besig? What do we talk about a lot? Ons praat oor politiek. Ons praat oor sport. Ons praat oor alles. En ek het eendag vir iemand gesê, toe self my hulle het hierdie probleem by hulle werk. Toe sê ek, weet jy wat jou probleem? Die persoon met wie jy praat, jou baas, sien dat jy sy autoriteit challenge. Jy challenge sy autoriteit. Dink jy nie jy moet God daar inbring en kyk wat gebeur nie. Dink jy nie oor dit wat hy doen, moet jy miskien one day just tell him, you know, God doesn't like what you're doing. Shock him a bit. Sê vir hom, die Here hou nie van wat jy doen nie. Hy hou nie van die taal gebruik wat jy gebruik nie. En hy het dit gedoen. En die eerste reaksie van daai ou se baas was, "Hæ?" Hy het nie gestry nie. Sy woord was, "Hæ?" Because you shocked him. Maybe we should invite God more into our conversations and into our gatherings, and we'll see how it goes. Het jy al by 'n party gesit en almal wil nonsens praat en vloek en vuil grappe vertel en jy begin praat oor die Here? Kyk, ek het dit al baie by troues gesien. Dan sit die pastoor daar en hy begin praat oor die Here. Kyk, daai ou wat hy vuil grappe vertel, dink 2 keer voordat hy hom wil vertel. Die ou met sy sigaret sit so. Sorry Frans, ek moes dit net nie maak, ek het so baie al gesien. Dan seker hy goed weg. Don't you think there's some power or authority in the name of God? We're not using it right. The world is using it in a sinful way. Why can't we use it in a righteous way? Huh? How did Jesus shock Peter? Hy het nie omgedraai en vir hom gesê, hoorie, jy's 'n nice ouetjie nie. Hy het dit aangespreek volgens die Bybel, want hy het die Bybel geken. Satan, get away from me. Praat hy met Petrus, Satan weg. Hy het met die Gees gepraat wat in Petrus is. En daai Gees het dit erken. Want Petrus het daarna om verskoning gevra. You see, you will never, if you're busy with stuff of the devil, and remember one thing, being busy with the stuff of the devil, is nie erg, ons sien dit nie, soos erg goed, soos heksery and Satanism and all this rubbish. Stuff of the devil is all the sins that we do against God. The only way you can chase that away and rectify that is by the word of God. Jesus het altyd gesê, daar staan geskrywe. Weet jy wat wil ons doen? Ons wil 'n argument wen. We want to win an argument to a fight, instead of using the word of God in the correct way. Jy sien, as jy hierdie goed in jou lewe, die vrugte in jou lewe nie het nie, en dan die volgende ding is, waar jy uitkom, waar ek nou nog gesê, die laaste ding is, jy begin op 'n plek kom, waar jy God se karakter uitbeeld oral waar jy kom. You give grace, where grace has to be given. God gee genade elke dag vir my en jou. Why shouldn't we give it to other people? You see, I can look at Dave, and not that it's you, Dave, please don't take this personal, using it as an example. I can look at Dave and say, you know what, don't like the way he looks, I don't like this. It's got nothing to do with that. When grace comes, when God's grace comes, He looks inside you. That's why He said this thing. My problem with your church is this. Jesus said this. My problem with your church is this. When a guy comes off the street and he's a bum, you want him to sit in the back and hide him.
But you with all your nice clothing and cloaks on, your kingly cloaks on, you put them in the front seat so that everybody can see them. Weet jy wat doen baie kerke, waar sit hulle chommies met die miljoene? Voorste seats. Front seats. And reserved, Yeah, and it's reserved for them. What rubbish is that? of course. The church is supposed to be a place where broken people can come to. Let me prove my point. Jy was gebreek toe jy by die Here uitgekom het, oom Willie. Was daar nie baie foute in jou lewe nie? Frans, toe ek by die Here uitkom, was ek een gebreekte mannetjie. Ek het baie nonsens aangejaag. Weet jy wat, ek het myself nog gevang, rukkie terug nonsens aanjaag. Ek het myself gister gevang nonsens aanjaag. Loop, ek het vir 'n ou gewys om af te trek, want hy het my amper van die bike af gery. So ja, ek het die pastoor op die agterseat gepaak. Jy sien, verstaan een ding. The church is a place where we gather together for broken people to come together to be healed. God is in the business of healing people. Hy's 'n dokter. The church was never meant for the la-di-das. It was meant for those people that know they need somebody to help them. Absolutely. They need to get around people that are going to build them up, not break them down. Die kerk doen 'n goeie job om mekaar seer te maak, hè? Isn't the church? When I talk about the church, asseblief, nou gaan jy 'n klipkop kry, wat dink ek praat van 'n gebou. The Bible says, you and me are the church. Everybody is a part of the body. One is the arm, one is the leg, Yolanda is die slim een. Ek sê dit nie genoeg van nie, ek wil dit nie sê nie, want dan raak sy kokkie. But she's the clever one in our relationship. I'm the logical one. Ek sal twee boude aan mekaar weld om 'n ding te maak. We just spoke about it. Yolanda sal sê, kom ons gaan koop hom. Nee, ek kan R280 se pies eet. Ek gaan nie 'n tool koop nie. But understand one, she's the clever one. Ek sê dit nie genoeg van nie. Die ou ding is regtig slim. Sy is nogal wykie, maar gaan dit nie pas sê nie, want dan kry sy 'n groot kop en dan sukkel ek nog meer met haar. Please, Lord, help me with this. Maar verstaan jy nou mooi, ons is deel van 'n liggaam, and that's why the gathering is so important. Because the morning you get here and you feel down, either the pastor's going to say something that's going to speak into your life, or he's going to tell the truth and you get to hell him, and then you use the Bible as a mirror to say, and God sê, ja, hy praat met jou, kyk in die spieël, hy praat met jou. Moenie kwaad raak nie, don't get angry at the pastor, go do it right, fix it. Weet ek het so baie kerke gesit en dog ek, hierdie ou praat met my, ek lyk hom niks nie. Maar dan daai aan, dan lê ek en dink, is daai ou dit gesê. Eina, ek het nie gesê amen nie, ek het eina gesê. Jy sien, baie keer sê iemand ietsie, en dan wip ons. You know, somebody will talk to you and you get uptight and arrogant and all the sins that the Bible speaks about. But the nice thing is how God works is, the seed is planted. And then later, a day later or 2 days later, something will happen. And it will remind you of what that person said to you. Het met julle al gebeur? Has it happened to you? Let me explain a story to you. Yolanda's heard it so many times, but I want to tell you how God proves something right. I was preaching a funeral, and she's heard it so many times. When I start, she'll know the story. I was preaching a funeral, and the people were standing outside in Alberton at this biker's church. And as I was preaching, I saw this boy, not a boy, 20-year-old, 21-year-old, sitting there. And it was 3 rows, 3 columns. And he was sitting there. And immediately I looked into his face. And I said the following words. I walked closer off the stage and I said to him, don't go the same way as the guy in front. It was one of their biker buddies in Alberton, New Market. He came around the corner, drunk from a jaw, hit the pole, he died. We did the funeral. 2 weeks later, we're doing a funeral. And I did not realize that it was this boy I spoke to. How do you think he died? Motorbike. Also, he hit a tree.
but same, drunk from a jaw. I warned him. He got the warning. He went and did it. You see, God will always prove words that are truthful right. Het al dinge al met jou gebeur wat iemand jou gewaarsku het en dan doen jy dit en dan gebeur dit met jou? That's not the man, that's God. That's God telling you, I warned you. God waarsku Peer, moenie 'n ding doen nie. Dan word hy gevang, dan wil hy huil daaroor. Dan wil hy kwaad wees daaroor. Of iemand sê ietsie. As jy jou wip as iemand iets sê, the first thing you have to do is look into the mirror. Het hy nie meer? Wat doen ons? Ek wip my terug. You know why? Pride. Trots. Hierdie ou verneder my nou. Die waarheid sal jou vry maak. Dis wat die Bybel sê. The truth will set you free. Too many people don't see this as the truth. Jy sien, so ons kom by mekaar as gebroke mense, sodat ons mekaar kan help. Glo my, as jy volgende Sondag moet kerk toe gaan, ek weet nie of dit met julle gebeur nie, maar ek en Jolie het baie Sondag lekker geargumenteer. Dan is jy nie lus om kerk toe te gaan nie. Kyk, ek het by tyd daar gehad, dan moet ek nou preek, dan maak die ou koei my kwaad. Dink jy ek is lus om nou gaan iemand sê, kos die video kyk, hoe kan hy sy vrou by? Man, ek is lief my vrou, dis my bynaam vir hou jou bek. Maar, dan maak sy my kwaad, of ek maak haar kwaad. Weet jy hoe moeilik is dit dan op 'n kansel te staan en te preek? En wat se preek jy dan? Flip ietsie wat te doen het met julle argument. En dan sit jou vrou daar, en jy kyk vir haar, en jy kan sommer na gesig gesê, jy het nou net so my behandel in die kar, en nou preek jy vir ander mense daaroor. Wel, as ek kon, sou ek nie, maar God het gesê, doen het, God says, do it, you do it, hou jou bek en doen jou bek. En so wil ek dieselfde sê, hierdie woord, dit klink nou so awesome. My vrou sal nou sê, nee, moenie dit sê, jy mag dit nou sê. Hou jou bek en doen wat God sê. Jy weet, ek kan dit mooi sê en sê, weet jy wat, bly stil en wees net gehoorsaam aan die Here. Maar hou jou bek en doen wat God sê, klink baie beter. Want in die eerste plek, dit maak mense klaar kwaad. Hoe kan hy so praat? Jy gaan nou dink oor wat ek gesê het, moenie worry. Jy gaan nou jou bou. Nou praat ons. Jy sien, jy moet verstaan, to serve God, you have to show these fruits. En as jy nie praat oor die Here nie, as jy nie jou Bybel lees nie, as jy nie kerk toe gaan nie, as jy verskoning soek om nie by mense uit te kom by die Here dien nie. Dis amazing hoe baie mense nie saam met Christene wil sit nie, maar hy kan op 'n Vrydag en Saterdag aan dronk raak saam met sy buddies. Dis amazing. Kom ek vra jou gou 'n vraag. Nou dat ek ouer is, as ek nou om mense sit wat gedrink raak en nonsens praat, hoe lank dink jy wil ek daar wees? Hoe lank dink jy wil Pierre daar sit? Jola, jy ken my, hoe lank dink jy sit ek daar? Nie lank. Jy ook, nee. Dis dieselfde. Ons like dit mekaar vat om warm te word. Dis nie dat ons eens we don't get uncomfortable, we get irritated. Ek raak flippend soos Jesus. As ek moet bly, gaan ek 'n flippend sweepvleg en ek kan die rook uit jou uitslaan. Ek sê kom ons gaan nou huis. Ja, dan nou het ek al geleer, sy is gewoonlik een, kom ons ry. As sy sê kom ons ry, dan weet ek sy het nou agtergekom, ek op sy is nou geïrriteerd. Of jy maar, kom ek vra jou gou 'n vraag, en ek gaan hierdie punt gou vir jou bewys, dit het hierdie week gebeur. Dit het baie gebeur. By die tennis, oral gebeur het as jy oor die Here praat. Ons het gister 'n ou by die tennis gehad wat lekker vloek. Toe speel ek saam met 'n swartietjie, Raymond, en ek en hy kom goed oor die weg. And we started talking, we played against this guy. But in the beginning you stand by the net. Let me explain to you how powerful God's name is. I'm not even talking about the word Yahweh, I'm talking about God. So, we're standing and they're doing spinning the racket, who's deciding to serve. And this guy swears. And I say to Raymond, Ray, has God been good to you this week? Toe hy vloek, toe dog ek die hel met jou. As jy vloek, kan ek oor die Here praat. En ek sê vir Raymond, Ray, want ek weet, Raymond is a child of God. We always talk about God. Well, whether he was or not, I would have done it with somebody else as well. Maar ek sê, Ray, has God been good to you this week? He says, buddy,
is blessing me. I'm a blessed man of God. I said, no, God is good. I said, if you serve him right, he's good to his children. Ek het ou nie een keer gehoor vloek aan julle wedstryd nie. I didn't hear him swear once at all. And when we got off, he started talking to me on the bench. Hy het langs my kom sit. Ek het gaan sit en 'n koeldrank drink. Toe sit hy langs my. En toe praat ons so. En hy het saam gepraat. Understand the power of the word of God. Understand one thing about the devil. He will never win. So those that serve him, enjoy the losing team. At the end of the day, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. And there's only one winning team, and they call him the team of Jesus. So verstaan jy my mooi, mense, ons is gebou om eers na onsself te kyk, dan buitentoe te kyk, en dan te gaan waar God ons wil gebruik. As jy daai 3 goed nie doen nie, daai goed nie toepas in jou lewe nie, then you have to question your relationship with God. Moet jy jou verhouding met God bevraagteken. And nobody's going to investigate that for you. Jy moet dit doen. Trevor, you're responsible for Trevor. You're not responsible for Sinette. You're not responsible for Devon. He's a man now. He's going to stand in front of God alone. He's not going to say, Daddy, come and help me with this. Because God's not going to allow it. Q, when you stand in front of God, you're going to stand alone for your choices. Laura, all of us. That's why the Bible is a mirror. And it's an awesome big mirror that shows you. Jolly, kyk na my. Waar skiet ek kort? Waar komplimenteer God Jolanda? Waar sê hy, well done? Waar sê hy, change it, fix it. Too many people want to make it their job to look outward instead of inward. Hulle is te besig met die mense buite en te min besig met hulle self. When are you allowed? God gaan jou altyd gebruik, maak nie saak wat jy in jou lewe verkeerd doen nie. En wil jy sal nooit ophou jou gebruik nie. Kyk maar, die Bybel is vol ouens wat nonsens aangejaag het en God het hulle nog steeds gebruik. Die Bybel is vol van negatiewe ouens wat gedink het hulle kan niks doen nie en God het hulle gebruik. Kom by Gideon. Gideon sê daar, God sê vir hom, hy kruip weg in die oorlog. Gideon kruip weg. Gideon is hiding in the war. God comes to him and says, dapper held. How do you call somebody a hero when he's hiding while it's war outside? Why? Do you know what God says to all of us when he does that with Gideon? Ek sien in jou 'n dapper held. Jolanda, ek sien in jou 'n vrou van God. Trevor, ek sien in jou 'n toekoms. Frans, God sien in jou 'n toekoms. Jy sien, God kyk nie wat hy nou sien nie. God sees, that's it. God sees the potential that's in you. Dave, you know what life does? It smacks us around. And it smacks us so hard to get us to a place where John 10:10 comes in, where it says, the devil comes to kill, steal, and destroy. That's what life's job is, to smack you around. But then God comes and he says, you know why you woke up this morning? Because I love you, I'll give you grace, I'll give you mercy, and I want to use you. God has a plan for all of you. God het 'n plan vir julle almal. Life wants to keep you down. Are you going to allow it? Because we were born kings, men. The men were born kings. The women were born princesses. Nothing less. Don't let the devil make you anything less than God said. If he said it, that settles it. Understand who you are. Start showing the fruit, start living that way. En onthou ek het nou nog gesê as ons so 'n dronke is en hiermee sluit ek af. Ek het nog net een keer gesê ek sluit af. Onthou ek het gesê, it's amazing, I always put my Bible on my lap en dan wil ek oopmaak op verse, then God goes in another direction. So ek kan hom maar net so wel bære, want ek ken hom van hoek tot kant. I said just now, as ek by 'n dronke sit, Jolly weet al wanneer moet ons ry. As ek by mense sit wat my irriteer, wat nonsens praat, sy weet al, sy ken my ons soos 'n boek, en ek ken haar ook. And we know each other and we know ourselves.
Maar nou gaan ek vir jou iets gou bewys wat hierdie week gebeur het 'n paar keer en ek glo dit het gebeur met jou ook. As jy begin praat, jy gaan kuier by mense net om koffie te drink. En jy begin praat oor die Here. Hoe lank kuier jy gewoonlik? Jy sit, hè? Het jy al agterkom hoe sit jy? Ja, dit is nie meer 'n besoekie. Die ongemaklike ou wat dan wil waai, nê, is die ou wat julle nou oor praat wat hom bietjie seer maak. Dis die ou, hy moet nou weghardloop. Daai duiwel in hom wil nou hier wegkom. Want hierdie mense praat nou oor God. These people are talking about the right stuff. These people are talking about the stuff that heals, that strengthens, that builds up, that changes lives. Ons kuier lank as ons oor die Here praat, hè. Kyk, ek het julle al gesien, ons bewys dit elke week, want julle syp al ons koffie uit. En op Woensdag, I actually said that's going to be a 45-minute thing. Hoe lank sit ons hier? Ek loop in die kamer en my vrou het al amper aan die slaap geraak, toe kom ek agter is 9 uur. Why do you think we're talking so long? Frans, is ons mense wat lank met iemand kan sit en chat, in 'n lang gesprek wees? Nee. Ek wil dit kort knip. My idee van 'n telefoonoproep, my idee van 'n telephone conversation is hierdie. Jou eerste keer gehoor baie. Ek wil nie lank praat nie. As my dogter van Nieu-Seeland bel, ek sal met haar praat vir 2, 3, 4 minute en dan gee ek die foon vir haar. Chat met jou dogter. Ek like dit nie. But when I sit talking about God's stuff, it's amazing how that changes. Wanneer ek oor die Here se goed praat, weet jy wat, daar's net nie brieke nie. Weet jy wanneer preek jy lekker op 'n Sondag soos ek, wanneer voel ek dit? Wanneer ek nie wil ophou nie. Dan wil ek preek tot almal aan die slaap raak. Hulle kan slaap hier, dit is 'n lekker banke, raak aan die slaap. En ek het gewoonlik as die ou sien wat geïrriteerd raak as jy preek, dan wil ek nou eers preek. Then I want to preach to him. Maar as ou oor die Here praat, weet jy wat, dit is net so ietsie, dis ietsie wat losraak in jou, dis net ietsie wat 'n kalmte bring, om oor God te praat, to talk about God. En dan begin jy reflekteer in jou lewe, you start talking about stories, what God did, how things built up, how you changed, how you see people changing. And then you realize the power of God and His Word can change anybody, can change your children, can change family members that are lost. You can pray for somebody and something will happen thousands of kilometers away. That's the power of God. Let's pray. Kom ons bid. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat ons van nou af gaan leer. Die Bybel is in die eerste plek 'n spieël, 'n kompas en 'n bril. Vader, maar ons moet begin by onsself. En die vrugte wat ons moet dra, Father, the fruits we have to bear, is, Father, we have to start speaking in the right manner, living in the right manner, bear the right fruits. We have to do certain stuff, like strengthen ourselves, reading the Bible, going to church, being amongst people that are building us up, that strengthen us. And Lord, we want to thank you for your grace and your mercy, your love, u liefde en genade en alles wat ons by mekaar gebring het vanoggend. We want to pray for those that are not yet, Father, that you strengthen and bless them. I want to pray for every father, because you're a great Father, you're the great example to all of us. Is die groot voorbeeld. Ek wil bid vir elke pa daar buite. Vader, laat jy hulle krag sal gee, wysheid sal gee en insig sal gee, want Vader, 'n huis sonder 'n pa, a house without a father is lost. Father, that security and that strength is not there, that same character you have. Father, the mother brings in love and the conditioning of building a house, but the Father brings in that structure of strength and those walls that protect, Father. I pray the blessing of God over every dad, oor elke pa vandag, dat jy hulle sal seën vir wat hulle al gedoen het, the offerings they made in their life, die opofferings wat hulle gemaak het, en seën hulle in hierdie dag. Let them be blessed by their family, let them be blessed by you, is my prayer in Jesus' name. Amen. Pastoor, ek wil nou vir jou iets vertel.